खुलुमबाय क्या जत ताखुकते बुखुक संनो ताई लामसगो आनि अ चेनेलो जों तिनि कताल जब नोटिफिकेशन फाइमानि नायलायनाय अ जबंखा SBI बेंकनि हयते अबंखा बुनि वेब पेज नरक वेब पेज थांनि नायनो हांके ननि गुगल थांनि टाइप खायदि sbi.co.in/web/careers/current dash openings honi norok nongni google thangi type khai di abani pore o web page khuluk jangnai obongkha katal job tinini recruitment of junior associates in bracket customer support and sales oboni online registration jengjakha 27 April 2021 ni simi 17 May 2021 jora obongkha boni website norok o job ni pura notification nainani muchungke o jaga naidi tolani digano download advertisement hindi jak jeng o jaga english honi click khaine click khaimer pore jeng oro nugui mano je obongkha bongni total number of vacancy all over India o jeng asik naine thangya chini tipern bagino jeng nailai naidio jaga north eastern ni tipern bagui tongo total number of vacancy 19 oroni bisingo ST rombagi hinke 5 tongo total number of vacancy tai general rombagi hinke 10 tai SC rombagi hinke 3 and then EWS ni bagi hinke 1 ang tai sanamu chongo je ST rombagi total number of vacancy tongo 5 do out of 19 bisingo then cheng nailai tai tamo o job no apply khainen bagi hinke nangkomani rok tong cheng oro nugui mano age limit as on 1st April 2021 not below 20 years and not more than 28 years mane 20 ni tola angmaya then 28 years ni above angmaya as on 1st April 2021 but SC ST ronbagai tongo age relaxation extra 5 years that means 28 hinganke chini SC ST ronbagai hinke 33 ungfano jeng o job ni bagai apply khaimano abani pore jeng nailai tamo tongkok acha o jaga phase 1 je selection procedure pula nangnai prelims exam omna hono phase 1 o jaga jong nogui manai number of name of test pula no tongo English language number of question tongo 35 maximum marks angnai 30 tai jora rajanai 20 minutes numerical ability tongnai 35 number of question then maximum marks tongnai 35 jora rajanai 20 minutes then reasoning ability number of question tongo 35 maximum marks tongnai 35 and then duration tongnai 20 minutes o jaga total number of question angnai 100 total number of marks angnai 100 then total number of the duration je jora rajaknai 1 hour phase 1 nongni prelims exam jodi norok clear angmani pore phase 2 exam ni bagai norok eligible angnai abon hono main examination o jaga pulano name of test je angnani je topic rok tongnai pulano kha general financial awareness number of question tongnai 50 marks tongnai 50 no jora rajakha 35 minutes then English language number of question 40 marks for 40 no jora rajakha 35 minutes then quantitative aptitude number of question tongnai 50 marks for tongnai 50 no jora rajakha 45 minutes then last sangkha reasoning ability and computer aptitude number of question tongo 50 marks sangkha 60 jora rajakha 45 minutes acha total number of question tongo 190 and total number of marks angnai 200 then total number of duration angnai 2 hour 40 minutes ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা অরনি বাগে যে স্যালারি tongo pay scale starting basic pay angnai 19,000
900 simi. Then o jaga select tongo in bracket 17,900 plus 2 advance increment admissible to graduates no gabo olo job mamani pore chai malanya bisok bari jangai rok acha jeng habani pore thumbnail nei phaidi tola rok kisa scroll down khaina lene acha o jaga tongo je acha जोङो जबनि बागै को एप्लाइ खालामनो थाखाय रेजिस्ट्रेशन मा खायनाय रेजिस्ट्रेशन खालामनो थांथिनि जे कुनु आलका जब रगो जों रां नामानि रं नं जागो ओ जागा एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्सेस डीडब्ल्यूएक्स नि बागै कुनु रां नांगिया एकदम फ्री नरक कुनु रां नांगला ताई जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस नि बागै हिंके 750 मारनाय Aban pore जों तेव नालायनाय तामत दं o jaga tai examination center je जों नुखा जे चिनि state code तिब्रानि serial number नंगा 42 state code नंगा 42 तिब्रानि बागै center दंगो exam center agartala जरा तंगसिनो नरक apply खायनानि try खायदि तामनि हिंके last दिगरो apply खायना थांगांके website অনেক কিছু বিজিংই তমানো আবেন বাগে প্লেফোরনি সিমিনো খাইকিনো চাবো আচ্ছা তাই অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন খানা থাং তিনি কাবাংমা जों স্ক্যান খাইयै ডকুমেন্টস जों मारनाय पुलानो तंगो फोटोग्राफ इमेज जों स्क्यान मा खायनाय अबनि तंगो 4.5 सेन्टिमिटार इन्टु 3.5 सेन्टिमिटार photograph ni bagai tai bini dimension nangnai 200 into 230 pixel tai size na nangnai 20 kb to 50 kb abon pore signature bonorok ruoi scan ma khainai boni dimension nangnai 140 into 60 pixels tai size nangnai 10 kb to 20 kb abon pore nini left thumb impression bor nangnai abo dimension tongo 240 into 240 pixel in 200 dpi norok jefro scan khanne thango jaga जों dpi select ma khayo jemon kabangma quality ni nana hanga 600 tongo 300 tongo 200 tongo ba 150 tongo o jaga borok nangkukmani naiman ke left thumb ni bagai 200 dpi a jaga norok select khai tai 3 cm into 3 cm width into height मारनाय ताई बनि बागै साइज का 20 kb to 50 kb ताई कायसा नरक डिक्लेरेशन कायसा सयै व्हाइट पेपर नंनि डिक्लेरेशन सैदि आ जागा सै आबनबो स्कैन मा खायनाय आबो हंगे डायमेंशन नाय 800 into 400 pixel in 200 dpi नंनाय हमबो ताई क्वालिटी जेमन 10 cm into 5 cm ताई बनि साइज नाय 50 kb to 100 kb আচ্ছা আংটাইছে কক সানামু চঙ্গ যে নরক স্ক্যান যে নরক খাইমানি যতন জেপিজি ফাইল না খাইদি নরক পিডিএফ ফাইল লোক খাইনা থাংদি জেপিজি বা জেপিইজি নি ফরম্যাট থাঙ্গাই নরক অম স্ক্যান খাইগে চাও আবন বনি নোটিফিকেশন নরক যদি অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন খাইনা থাঙ্গা আংকে অরনগুই মানো जों অ্যাপ্লাই অনলাইন থাং ক্লিক মা খাইনাই अजगा चंगनुगुई मानो जे जस्ट टॉप नि कॉर्नर सेंटर नायदि क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन जों अजगा क्लिक मा खायनाय जदि कताल खायनानै थांगांगे आर अजगा जे लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट जरा अमनि आगेनो बरक फॉर्म फिल अप खायपेके बरक अनबनि केवन बागै कतालनि बागै जों मा खायनाय न्यू रजिस्ट्रेशन जों जगह पुलिस मतंग बेसिक इनफॉरमेशन अपन पूरे फोटो एंड सिग्नेचर अब डिटेल्स अब प्रीव्यू अपलोड्स फोटो डॉक्यूमेंट्स ताई पेमेंट और जगह 6 स्टेप दंगो जों अब मा खायबेनै जेमन जों जगह जों किसना लेनै जों माके फॉर्म फिल अप खायनां जेमन फर्स्ट नेम उनि जेमन सूरज जोंकारो सूरज मासिनै देन कंफर्म नेम फर्स्ट और सूरज मासिनै अगेन देन उनि मिडल जदि बुंग दंग जेमन सूरज कुमार तंखांके बा कुमार दबर मामा जमाते हैं कुमार जे मिडिल नेम और जगह कुमार मासिनै अगेन और जगह बतैसा कुमार मासिनै
last name hingke norokni jemon Daburma ba Jomatia Riang Halam Murasing Nawatia jekunu or marnai again or botasha cheng marnai then mobile number non mobile number marnai apre again confirm mobile number again makainai time makainai tai o jaga noni email id semen pore domain names tongo gmail.com ke gmail.com ready hai ke ba yahoo.com ba redepmail.com je nongni tomrom ready and o jaga noni confirm again noni email address roi @gmail.com ba redepmail.com roi time makainai then nor security code nor marne jemon small letter 7 ever small x small m small z marwai nor jaga submit and next option click makainai o code joto jaga same tonglak norok katal application khana thanga ke code norok katal bai manai je code tomoni obono apply khaidi then norok obono 7 next barbar khaita khanke pulama phainai apro fill up ma khainai photo and signature aber again 7 next aber nong details phainai jemon nongni qualification nongni experience ba nongni address permanent address current address present address aber marnai apre preview then again nongni documents upload makhane last time ke payment ba abo makhane payment ba STS bagi nangi hangke ba abo kuno khainangla norok direct submit no khaimanai asungno takukte bukuk song o job ni bagai belekona hambai norok asuk jorang bai tongman bagai khulumbai kya